anga PARRAMATTA ni Australia wa vea matama whareanganga matama tausi foi o matanga vela nei a Sacred Heart nei Druitt Australia na fionga ya Reverend Deacon Rod Beretta ya ona tua tula pro na fionga na tia kono na fia mai se fia fera ya kuna fionga tia kono de tatu a inga me se foi pa po me sa mo tatu pa sa blanga ya ona fia fai watu wai uia ya tatu mora. Reverend Deacon, please come forward to say a few words to Raptor. Hi everybody. Yesterday was a big day for me because it was the commission of Bishop Vincent to this parish as the pastoral director. My name is Deacon Roderick and I am a permanent deacon. I don't know whether you've heard of permanent deacons, but in the Catholic Church after Vatican II established the permanent diaconate. So actually I will always be a deacon, I will never be a priest, and one of the role of a deacon is to be of service of people, and especially for this parish, the bishop has asked me to be in charge of this parish and run the day-to-day activities of and the pastoral and the administration of this parish. So that's happening. It started about 2 weeks ago. Tomorrow is my 3rd week. So I welcome you with the Samoan community here in this parish. I know you've been welcomed by Father Carl and will continue that, without any doubt. Your singing elevates this roof, and praise to God. And just in case you're wondering about my accent or where I come from, and I feel very close to you because I come as well from a tiny little island called Maota, which is in the middle of the Mediterranean Sea, and it's only about it's only about 350 square kilometers, so it's quite tiny as well. So it's a dot. If you go to the map, you'll see a dot somewhere in the middle of the Mediterranean Sea. A lot of history, like yourselves as well. I do know the Samoan community from St. Clair, Holy Spirit, which is my original parish. So I know the Tongans, and I worked a lot in work. I'm originally a nurse. I studied and worked as a nurse for 30 years until about 3 weeks ago when I had to resign to take this full job here. So welcome to this community, and thank you very much. We'll hope that we continue building this community and somehow or another participate into the ministry to build the kingdom of God. Thank you. Thank you so much, Reverend Deacon Rod, for welcome to be with our people. So we, on behalf of our community, wish you all the best for your ministry here in the parish, and also we will support with you and advocating also Father Karashin for his support. So God bless you. Thank you so much, Reverend. Thank you. E panga leo le tatu fia ma fa mo le tatu ai le tatu tapena ile ni a se tana fa mo ko i mesa bo ya o le anta o te fasisi le atu ma le amu fa no o le se fo le nganga fu fa no bo o le tu ma lo le fionga ya Monsignor Joseph Stowers. Monsignor Joseph Stowers i Samoan na taiao i mo fa ngalele ya o le tatu misale ni la tatu mo fa pito mo le fionga ya Monsignor tatu te whaptai ko Monsignor no na tautua matavena i le tatu pureanga me se fo i tatu tangata. Usumu tu whaafine tatu te mana tunatu mea tatu o sama. Ina ia ngā tatu e wha mamadu le nei miste e ko ia. O te tau i le tua, le o na mana o ma, ma o tau soe, o matua saralawa e o mawhaupaunga, ma ia uku, ia miomana o paia, ma tāwha i o na o le paia. O wangasana, o matua sana, o le mea leo tu le atua i a maria paia, i tau ko pea, le au ange ko le au ko iauma, ma o tau soe, i o tau tau sia le lo tātou tua. I alofa mai a te tātou i atua le onan mana uma whamangana mea tātou ang sana, ma watu i tātou i le ola i whaakabangu. Amen.
tātou tatalo, ne ia tātou matuasa o miuni le fio mai o Kristo. Le tua mamana e whamalusia o mātou lotou mo le whātino ngangaruenga nei. Ina ia whawhia ina I ke wiso na ngā fio mai. Wawala au ia I mātou ina ngā fio anga le maro o le langi. I le oloa fio mai ma kule whātasi mau e ma le anga pa ia. O le tua tasi mo le whawawau lava. Amen. Tātou mau mai le tusia Yeremia. Yeremia matakuto skulu tolu, amata faitanga faipusu fa waus fulu maleono. Ole matua. O te whaatupuina ia tā vita le lana au amiotonu. Whaafonga o te wholofolaina. Whauta, e o lava i o naso, olo o whitalai mai ai le alii. O te whaatau uina ai le upule nei na o wholofolaina i la inga o Israelu ma la inga o Utah. O ia ona pō ma ni nā lava tausanga, o te whaatupuina ai a tā vita o le lala au amiotonu. E whai foi e ia le whaamasinonga ma le amiotonu i le nuu. O ona pō ia e whaonina ai Utah. E no whai foi Jerusalema ma le file mu. O le ngua foi le nei e taua ai o ia. O le alii, la tātou amiotonu.
o le upu a le ali. That's why whakatai. O le salama fatali ai. Neli ia, o te whanana watu ia te oe malo loto. Neli ia, o te whanana watu ia te oe malo loto. Neli ia whanana ia te aua wanga. Ia mai te aua mangana. Ia tatai mai te aua he mea moni mai te aua. Maula mai te aua. A wawa le tolo o tamo. O te whatali tali ato e le asto ato. Leali ie, o te whanana watu ia te oe malo loto. Ole ali, e angale nei mawi atono ia. Ole mea lea na te whasi noi nā tuai. Lea nei tangata anga sala. Lea taitai nei e amano. E le whamasi no ngā. Nā te a o mai whai. I e mamanoi lana ala. Leali ie, o te whanana watu ia te oe malo loto. Ole o malawa ali. Ole ala whai ama le whamahani. Ia wa tausila na whengai mamala na tuna whono. Ola whani ali. I lana whenanga le matatau i a te ia. Nā te whaila atu whai. Lana whengai ngai a te latau. Leali ie, o te whanana watu ia te oe malo loto. Second reading, a reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. May the Lord be generous in increasing your love and make you love one another and the whole human race as we love you. And may he so confirm your hearts in holiness that you may be blameless in the sight of our God and Father when our Lord Jesus Christ comes with all his saints. Finally, brothers, we urge you and appeal to you in the Lord Jesus to make you more and more progress in the kind of life that you are meant to live. The life that God wants, as you learnt from us, and as you are already living it. You have not forgotten the instructions that we gave you on the authority of the Lord Jesus. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Lord, show us your mercy and love, and grant us your salvation. Ia whatasira ali I Maoto. O le wholafolanga ma le wangaria pai ana tūsia e luka. Le wangaria pai
Wai a luka la mutapu 2:30. Whakawhana mai i whai pu 2:5 i le 2:8. Tosi i le 3:4 i le 3:6. Luka la mutapu 2:8. Wai pu 2:5 i le 2:8. 3:4 i le 3:6. O le matua e lata ina whaolaina o tau. E iai whai longa i le la. Ma le masina ma whetu. E atu foi ma whepele ai i le lalulangi i le o le sami ma le sumasau. E mate mungia foi tangata i le matatau mai le whaatakitaki i mea e o mai i le lalulangi. Au wā e le uina au o le langi. Ona i roa atu i lea i la tō o le atari o le tangata e sau i le au. Ma le mana ma le mamaru tele. A fua ona whaia o ia mea, ia tepa ai o tau. Ma ia ea i runga o tau uru. A wā e lata i nga whaoloina o tau. Ia o tau, nei mawhatia o tau loto i le sona ula vale. Ma le o nā, ma le popole i mea a le o langa nei. Nei whaafua se i mai le aso i ate o tau e pei o se mai lei. A wae o mai ai i e lofo uma lava i le fonga ele uma. O lea i o tau mātaala e le au noa matatalu. Ina i o tau maua le mālosi e sau mai ia mea uma ua tali o mai. Mai e tutu i luma le atari o le tangata. O le talalele a le rii. Tulo le whafonga mai le tātu a inga o Samoa ia. Tō māsari lava pātele mākusi. Ia se mōmu atu upu i anu whanau. First of all, as always, to our young children of Samoa and to our young people. I like the group today. Very good, very good. Almost, but very nice improvement. Raise your hand. Okay, I'm gonna ask some questions. Very brief. It won't be long. Okay, but just in school, like all of us, you raise your hand. Because I was a teacher before in St. Mary's College. What is the color that I'm wearing? Purple. What did I say? Okay. What? Sorry, Rafe and Ivan. Who's the name of the girl at the back? Yes. Who's your name again? Tiuna. Oh, Joanna. Okay, Joanna. What is your answer? Purple. Okay. And there's another way you can. It starts with B. Purple or what's the other color? It's not the same. I don't know what's the difference. I'm Samoan. I'm not a Paran. Starts with B. Yes. Violet. Very good. Okay. And who's the name of the NRL team who wears this color? Raise your hand. Come on. Yes, Ivan. Oh, okay. And who was the team that beat the Storm 2 times in this year? Come to that. Paramount Eels. I sidestepped Junior Polo last week at the touch in Liverpool. But Penfer school, lucky. Okay, the important question. Have you heard about this word Advent before? Advent. You ever heard it before? Okay. Now the question is, what is Advent? Ini, mini, mani, mo, ya, pida. The beginning of something new. Beginning of something new. I like your answer. I lose my answer. Okay, because Ivan, you raised your hand. Advent is like when you light up 4 candles. Lighting up candles, very good. Yeah, Rafe. That was my answer. The what? That was my answer. Oh, you copy from his answer. Okay, yeah, le kau le kako Rafe le fai ko a tikena le ule se me. Okay, so
I'll just let us just take your answers that you just given me. Okay, the color, purple or violet, and you said, Peter, a beginning of something new. Then you mentioned you both the lighting of the candles. There's no wreath, I can't believe it. How many candles that we should have in the season of Advent? 4, very good. So, there is one color, 4 candles, there is one color that is different from this color. What is the color that you know? I'm sure you know. Yeah, very good, pink, okay, pink, okay. So, today's candle, because we don't have the wreath here, but today's candle is actually about hope. You know what hope is? Okay, that was more hope. Say fa'amoemoe, say fa'amoemoe, say together fa'amoemoe. Fa'amoemoe, los fa'amoemoe, okay. So you know, for you, the children and the young people, it's very easy for them to understand the meaning of this season. You see the new color. Even that I ask the choir that we do not sing the Gloria, because we are actually in a time of humility, or just kind of like step down a little bit in our praising and everything, because we need to, you know, to reflect. We have to look in ourselves. How is our relationship with the Lord? But especially, how is our relationship? How is our mafutanga with each other? Especially with you, the young people, the children, with your parents, and also with others. Okay. So today is the first Sunday of Advent. It's the beginning of something new because it is a new year. This is the new year of the Catholic Church calendar. The candles represents the light of Christ, giving us that hope. That's why this first Sunday is called Hope Sunday, because we are hoping of who is coming back. Remember last Sunday, who are we waiting for to come back? Yes, Joanna. Jesus, very good. And we know that Jesus came before. What is the name of the day that Jesus came to this world when he was a little baby? On the 25th of December, Christmas, okay. We know that, okay, we know that, but he is coming back, okay, he is coming back. But we do not know when he is coming back. We do not know, okay. So that is the meaning of why we are celebrating Advent, why we are wearing this color, why we are celebrating this year. We are waiting for Jesus. But we people of faith, you know, we must be people that really, okay, I do not know that Jesus, when, how he's going to come, but I know he is going to come. And when he comes, he wants to gather us together, all of us, not only as in Samoa, all people of the world, to be with him forever, okay? So thank you guys for your answers. So remember, Advent, new beginning, the candles, purple, not the purple storm, but the purple is humility, but also of our hope to the Lord. Of time, mahalo. Mai misa mtayau idong tangal benga Western Hills. Ya pongsara ko pongsara fo no to ide tawatu fo ide ko penga to fai langi fo ide pasi silangan madiu fo ide firma ya Monsignor George Towns. Ya, ele leva tele foi asa o si foi tato misa foi de tato mafutanga. Mora nganga foi da firma ya Monsignor etwali. Ya, ole whanono lava lotu la wauna i wai mōbua o le whionga Monsignor o se tasi fo le matu ainga, le whionga a pātele. I o le pātele lava, o le matu lava ainga, o i lava leu stau langa mōbua fo i, o le matu ainga ia. Mei le tele tausanga na whau waima tau tua i tuwhinga, i o tonu ia, o tau sila fia. Le whionga a Monsignor i lona ta mai, i a masi fo i lona whātua tua, ma lona fia. Whaatino no nga wenga. So si fia foi da whionga Monsignor e ia yo to ino matua e se foi a tanga foi e patele whaatino nga wenga. Ia to te foi nisi foi tato e tato te whenong silia Monsignor. Ko nisi foi tato te whaonga ine nga ngana o Monsignor nga ngana ne tato whaonga mo tato tupulanga. Yo tangata old school. Ia pe old school pe makua ko inga. Ia o se tasi le pe lina foi a Samoa. Ia te le whaasiru lava le whionga Monsignor wa
Ia lo fionga mo siniolo lana whaunga. Ia lau whaatasi mana fionga mo siniolo lui te vanga. Tō silifia, ia auso ia tō rua. I whaiwhi au ia tō rua, sa la whai maranga whaatasi la tu whinga. Ia, leo wo whaamana waina fwoi le tūrenga luenga ia fionga mo siniolo. Ia, tātu te mori e tātu misa mua ia. Mori e tātu whaapatai fwoi mana na fionga morona. Lofa i le atua, lofa fo le EKALESIA ma se fwoi tātu manawa. Tātou fwoi ni se fwoi tātou to te o tō fwoi woma mai fwoi la fionga mo siniolo. Ia whate ia fwoi o tō ia tātou te loto tele. Tātou te whaamoi moi lava le atua. A tono fwoi le mariu. La fionga mo siniolo se au te le fwoi le tātou te nofo tā pena. Tā pena mo le fio mai o le tātou ari. Tā pena foi mo tātou lava o ranga wai o le oti. Ia le ro tātou la naso. A o ia be foi le marimu le oti o se au mo tātou au ni tātou te fefe. Ia tātou te nofo tā pena. A wali le o ranga. A wali to e fio mai o tātou li faona o Yesu. Manino lava le au mo tātou a tātou a inga mo le nei asa mo mua le atibetu. Ia o le winga le atibetu le to e fio mai o Yesu. O rona winga furi nei mai tau sanga e tātou te whaalofu mauri e tātou ola le nganga le loto mawalano. Ma se foi le oranga te talo le muta. Au mat po so se teimi lava lo sau no manino mai ai tātou li whaolo Yesu le tātou dangaria. Ia tātou mātaala matatalo. Mātaala matatalo. A wā o le tātou mātaala ma le tātou talo. O le tātou mārosi lea ma whai ai tātou tali. I mea ala o mai. Le tātou te tau suwa iai ma tātou te tau e pe tātou te le anu ai. Usoi, la patai manino mai Yesu. A o le teinu walata late mai e rana fio. Ma tātou baba ai le o tupu le lalulangi le teinu. Le masau le lalulangi ma le masau le finau mai le lalulangi le teinu i tau mai ai. E pe le atua. Le eise avanoa le atua i le lalulangi a maisi le oranga tangata. Fai lava le aia te tau lava le tangata, pule lava le tangata, ai tu ese le tua mai lona o ranga. A roa ma le te tau, o tātou le maure whaamoi moi, o tātou le maure marusi, sau le whapi tauri, sau le ni tau o tātou whawaivai, sau le mea ia tātou o tātou fisiringia le tua. Pea o sau fwoi le whapi tauri, whapea tātou oi, tātou te whaamoi moi lava le tātou marusi, ma le tātou ati mai. O le tātou ango lava i le ri. I le tātou whorwhora mō mua, i le taimi lea sa pongisa ai le lua le atua le tawhaenga. Whaasanga le atua le lua Israelu e se kwamaka ukia le pasaranga o le atua i le lua Israelu. O se whai e Papilonia le lua Israelu. Se tulore ngana susungu mata o le tupu. Fasioti le tupu ma Papilonia o whanau le tupu. Toi fasioti te le mau tauranga o le lua le atua. Ta lepe le maru tau kwai a Israelu. Toi ngofa whaasanga ma abe ese le nu. Mai le ese ele Israelu ai ave i le nua Papilonia. Ma whawhawa pe o Samoan o situlanga pe nai tatu te la bona le mawhatia. Ai pe tai le nā pong Samoan le nā mawhatianga nau e nu. Ai tūlai mai Eremia. Oremia sa la patai tupu ma tai no Israelu so ia. O tau soria tu la fono le tua ia o tau noto Salmo. Pe tai masari kuvai. A mata mai tai le fi wharongo i upu ale profeta. Lea no o e mana ia te la tau. A o leo sau no mai Eremia me tātou le nei aso. Uranga sau no lava i le tala fia ma le whaamoi moi a Israelu, au ato te pore ui lava, o le whainga tānu tātou o ai, e o mai le whaoratanga i le tātou nu, e ala lea ia Yesu na whanau i Petelema. I tātou whoroforo na rua le apostolo Paulo, sau no mai i le mea alofa o le alofa. O le alofa o le atua lava lea, o le alofa o le mea alofa lea le atua, ia tātou taito tasi. O le tātou alofo le atu ma le tātou alofo le tātou tua oi, o se tasi lea au penga tā ua ma le au penga mārusi, ma whai ei tātou tali, i rui tau ma whi tā whainga tā e o mai i le oranga. O le tātou alofo le atua, le tātou taitonu,
e tausi mai pea le atua ia tātou i ui lava e fōringa mai o le eise wha moe i le nei o langa. O so ula mai le tātou evangelia ma le tātou misana tuna yatu le lapatai mai le Yesu pe o profeta Jeremia ia upo lava Yesu whengofia matana i tō wha malulosi. Ko ke tō tene ne tangata ia tō tu vale ma fefe pe au mai nei whengetā au na o le eise whātua o le eise talitongu le li. Le eise tapenanga. Tātou masani ai upo la tunu o le tātou le tapena o le aisi lava le tātou masiasi. Moni lawa o tātou masani o tātou masiasi ma mea o tātou whatino le tātou langa. Au le masiasi ma le whaavavau lea o lo lapatai mai lea li au ni tātou wai. Ne ia fio mai Yesu au o tātou moe, o tātou le tāpena, o tātou le anu, o tātou masapasalu, ona o tātou le whaalongo o pei foi o nua Israelu, le asa whaamarusi le leo le profeta o Jeremia. I mon misa le tatu misa sa muntu na yatu mai le comment aiven nang mai ya mon misa se me fo fie foi istangata la ga fa so what the kama ya for my Father, you said about the sun and the moon falling down and the stars, and when that happened it will kill us all, it will burn us. I was very impressed. You are right, because the sun is a star, the biggest ever in the universe. The moon has that gravity with our earth. You know, it controls everything. Once an inch of all these things, it will collapse. But I can say to you, Ivan, with everybody else, remember when you said to me about the stars and the moon falling down? Yes, but don't be afraid. Think about in our Samoan culture, when the Maanaya, or the Taupo, Fedisa Asa, ala ai yuri tātou nu i le saasaanga le taupo ma le Maanaya. E pei foi le la ma le mawhitu ma le masina, lātou te ayuri, ma lātou te whaavanoa le ala e whiu mai Yesu i le ao ma le mamanu, ia wā o mea umanei o le fōfuanga lea e li. Le tātou i ngai e raua mataria le tātou, whainga malanga le nene ati betu ia nei se whamanatu ko se tualala foi le au auna mo tātou, wā se soaswani foi mo tātou tapinanga. Tō anga le misa. Kau le whakakari o misa sa more kāku kai mua masinga kai lua. Tō e tātou mtanga luenga tātou te awai le misa, le aso ma le aso ma le aso. Tātou tāpena mo le sakala metra kofisio. Ia, la tau whai atu pāte le se pokalame mo tātou. Ma whaina mau le kofisio le tātou lava ngana. Ia pēr no whai atu tau le whataktari fo. O e foi tātou i sauranga foi tātou mtanga luenga wai lo tāpena o le EKALESIA nei teimi a wāre sakala meta o le whālilinga. Tātou whālilinga lea ma le atua, o tātou whālilinga foi lea o tātou uso tangata. Tō anga te tanu. Ko rāna mālusi ma lo poto, ko rā tātou mālusi ma tātou poto i tātou ngaruenga, ma mea uma lava tātou langa. Aram whamanino mai Yesu, au noa ma tanu. I tātou te maua le mālusi, tātou te tūlai ma tātou whamālusi, ma tātou tani, i mea i ona tupu mai. Ia usoi ma tu whawhine ia, tātou mo mori mo le atua, le tātou taulanga, le tātou tāpen penanga. Mea whare mani o whenga le whenga mo siniolo, o le whanau loa fwoi tātou mo lava le mani mo le oti, o mea fwoi tupu fwoi tātou tunu, ma ne fwoi tupu mea tātou iai, so se tafo le laulangi, tātou mataala, tātou whamalusi, tātou maul whamoe moe, a wau le atua, le taitai, tū la fwoi na tātou, i tātou ari whao. Tātou i ngai ro mai o tātou whaaluru kukoro le atua tāpena i tātou. Lea ngā tātou whaapou, tātou tua, tātou te tautino whātasi, o te whātua le atua e tōtasi, o le tamā o le mārosi mo lawa. Reno whai e langi manilava langa, o mea mo whaia mo mea gau whaia. O te whātua le e tōtasi,
to tas lava le tua. Ia na whanau le te maa o le pai se me tas. O le atua mai le atua, le marama ma le marama. Mori mai le atua mori, na whanau e le pai. E wika tutuso ia ma le te maa, o wia koe na pai e mea malama. O I tātou tangata maro tātou whāratanga, nā whio I koe ia me le rangi. Ma rea ngā apa ia ni o tino tangata o ia na tāu kua Maria, ma wā bea o ia ma tangata. O I tātou na whākuru sena ai o ia, a o kure ponseo ki nata. Na mariu wai ma whane na was. A o le asu tonu na tue tu wai o ia, e pēa na tu sia tus. Nā whio wai o ia me le rangi, mano a whio wai na au tamutau te maa. O le ato e whio mai o ia na mamana, e whamasino e ola me e hoti. Rona malo le le sona ngata. O te whātua tua le ngā paria, le ari, o le fōia le ola, o le whio mai le te maa ma le alo, o le e fungia ma via whātasi ma le te maa ma le alo, o le le petalai mai ana mai perfeta, o te whātua tua le EKALESIA tasi, e paia e KATOLIKO ma apostoliko, o te tau tino atu le papasonga e tasi, mo le whamamaruino a masana, ma o te whātaitari mo le toe tua e enoti, mo le olanga te rini. Amen. Tātou I ngai, la taitaina tātou, ma whine, tātou mori e tātou tausanga I a te ia. Ia tātou tausia le tamapa ia pope Francisci le tu a inga, mai uma e whai tofi o le lotu. Ia alofongia e le atua ia maua le maalosi I le tino, ai silu le anganga, a wale tautua ina o le atua maluna finangalo. O le tātou o lenga le li. Ia li e whaafonga mai. Ia tātou tausia le fionga ia pātele mākusi, ia alofa le atua mafsosoane I ona whaiva matiute. O le tātou o lenga le li. Ia li e whaafonga mai. Ia tātou tausia matanga luenga, ia alofa le atua ma whaamamao ese nei whaama I leanga. Mai tātou, ai ia tupu maola lana ngaluenga I tutonu o PARRAMATTA nei. O tātou o lenga le li. Ia li e whaafonga mai. Ia tātou tausia nei whānawa onga, ma lātou suenga whaiu o le tausanga. Ia alofa le atua mafsosoani I o lātou mawhauwhau waiwai. Ia maua se whai unga le lei, a wāso o lātou lumanai manuia. O le tātou o lenga le li. Ia li e whaafonga mai. Ia tātou tausia le upu wholafola o le nei aso. Ia alofa le anganga pa ia ma whaamalama I loto ma finangalo. A wāle soifua tautua mo le atua. O le tātou o lenga le li. Ia li e whaafonga mai. Ia tātou tausia e mamai I a inga ma Maota ngase. Ia alofa le atua ma whaamalo loa te I lātou. Maua nisi yaso se tele e tautua ai mo le atua, malona finangalo. O le tātou o lenga le li. Ia li e whaafonga mai. Ia tātou tausia e ua maliliu, ma ua whai I langi le whalaunga. Ia alofangia e le atua ia maua so lātou no whaanga I le nuutu mau, e whaawawau. O le tātou toi o lenga le li. Ia li e whaafonga mai. Tātou manatua beosio tātou watunu, I Samoa tuto tasi, ma te tau I whai awi Samoa. Mai taitai, se foi tangata mo Samoa, ia me se foi ni Australia. I lātou malawa, ma to se tapa fore rangangi. Ia me se foi au whananga pa ia le atua o nei ngaso. Nātou foi penga tauranga I tātou mautou whātasi I tātou whātou tua. Mo Samoa umalawa, tātou renga le li. Lea li e whaafonga mai. I mantua tātou anganga o tātou ainga ma wou māliu, ia whina whionga ia mo Singioro Joseph Stamos, ia ma se foi o tātou ainga malawa. O le māsina tātou mantua beo tātou mātua, kusumutu whaafina whanau o māliu le māsina. Mo anganga umalawa o tātou renga le li. Lea li e whaafonga mai.
Le tūro mātou te mau e whaafonga e koe mātou tangi atu I lau pio. Talia koe nisi o mātou tatu sanga tonu mātou roto. Ura mātou ringani nei alatu I atu o Yesu ke viso. Lo mātou wali I. Amen. Usuma tu whawhine o tu talo, ne ia tali le leia lau ni tauranga ma lau tau le tua le tamā e ona le mana uma. E tali le ne tauranga mai o lima, o le Viiga mai malu no suafa, e ao ngā fo i tātou mona e EKALESIA pa i atou uma. Le tamā e, mai mea uma o mātou talia mai lau whawhio,
Mātou te momoni atu ai nei a reto mane waina. Ye te ria la mātou mori ngā whāpena mātou tautu atu ai nei na wapio. Mai a mātou tutu mawai no wholafolanga o le ola e whāwawau. Ye te ria nei talo sanga o na ke risolo mātou ari. Amen. Ia whatasi le alima o tou. Ia whatasi o Nasia ia o tou loto. Ia whatasi ia tato whaafetai I le ariro tato uatua. Le tamai o le tosai fue whawawai mau le malosi umalava. O se mitimitanga whaia e mo mātou. I le whawtai atu oe, e alatu ia Iesu Kerisolo mātou ari. I lona lava whamaulalo, na whia mai e tutono o mātou se tangata. Wa whātanu wai e I le fuafuanga, wa lewa ona e whaia. Maua matala I mo mātou, le ala I le whaolatanga. Wa mātou whātalitali atu nei mo le aso, ma le whamoemoe, o le whaolatanga, wa wholawholoina mo mātou. O la mātou maua pe ato e whio mai ke riso, lo mātou ari I lona mamalu. Ma o le ala lea, mātou te whātasi mauangenu uma I le langi, e whailo atu lo mamalu. O mātou wai le lato pese whai tūmau o lo Viiga. Lea ni iewe matuapa ia lava le puna anga o pa ia uma. Ia wina mailo wanganga whapa ia nei mea lofa. Ina ia vea la tō mai mātou o le tino ma le toto lo mātou ari o Iesu Keriso. Alu tuna atu le oti o se oti nei taria no na lava marie. Tango i la reto ma watu iantu o le whaapatai. Na tofi la reto ma watu lo na au so ma le whaape atu. Ina pe tango fia iai o tō uma ma ai iai. O lo tino le nei o la whaina atu mo o tō. Ina o mai le tama whatanga na tango I reipu na toia watu I ea te oele whaapatai ma le Viiga. Ina tu atu I ate oe. Ina tu atu na au soo ma le whaape atu. Ina pe tango fia iai o tō uma ma whenu mai iai. O le ipu le neno toto. O le toto le whenga inga whou ma le whaapapau. O la whaamaringi ina I o tō matangata uma ina I whaamanga yang sanga. I o tō whaiane nei sauringa o le whaamanatunga o au. O le misteria o le whaatua tua.
mono maliu mono toi tu mātou te momori atu ia te oere te mai le nei a reto le ola ma le nei pura whao tanga mātou te whaafatai atu ia te oe ina we alu ie mātou e tutu i o ruma ma au auna atu ia te oe pe soso mai a mātou uma we mau tu whaanga i tino mara totu ke wiso ina ia whaatastasia mātou i le mafutanga e tasi le anganga pa ia le ari ie mana tūra we EKALESIA le lalolangi a toa ina ia mātou ora le alofa whaatasi ma whalani sisi lo mātou te mapa ia Vincent Long lo mātou Pikpo Alapati Lui Mataininga ma Peter Brown mai Pikpo uma ma le itwa inga sa uma ie mana tua lau au nau si taulanga Monsignor Joseph Stowers le tina ia Marita Whalawa au Paulo Penese lau vale one Paula Unasa Schuster o mātou aio uma mo le nei masina o e walawina ma le nei o langa i le baptisonga na uti lātou whātasi ma ke riso ia whapena fōne mau tofi lātou i lona toitu ia manatua mātua usa matu whawhine wa fo iatu lo lātou maro longa ma le whamoe moe le toitu wai ia taria lātou whātasi ma tangata mari i uma le malama o lawa fio alofa mai a te mātou ina ia mātou awai i le ola whaavavau ma maaria le tina tau po o le atua ia o sefa pa ia nana tane whaatasi marawa apostolo ma le au pa ia uma o ena whaatino ina lo whingalo tupunanga uma mātou te whiawhi whanene whaatasi mai lātou i lawa fio e ala aturo walo o Yesu ke wiso. Ono ia whaatasi mai ana ia te ia le tua le tamama mana i le whaatasinga ma le anga pa ia o le vinga malamalu atawa i lawa fio i le whawawang lava. Whamau tu yala yao pa ia mo whaini whamalusia tātou e ta talo atu. Mātou le atu mai leanga uma, alofa ngima whai mai le while mu iau mātou waso. Ma le fisoswani mai lo alofa muti vane, e sa alotu tu mawe mātou ma leanga sana ma maluai mai atu lunga uma. Au mātou whatatari man wha moe man wia, ma le whia mai lo mātou wha aola o Yesu ke wiso.
atu i o apostolo. O le fide mo te tu atu ia te o tau, o lo fide bu o te foa iatu ia te o tau. Au ne si de sila mai a mātou angasala, a le fatu o tua lau EKALESIA malofangia. Ko wa ia te ire fide bu ma le tasi e tu sai ma lo fide ngalo, o le so e fua ma pule i le faa babau lava. Amen. Ia tu mau pe ate o tau, le fide bu mai le ri. Tātou te whiwhawhai nei le whainonga o le fide mua ke miso. Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Ia tātou te talo. Le tamai. Ia vela mātou tari suanga se awa o ngai ai mātou o le alo whapālirangi. Ia vele whamoe moe ma le wholafolanga o le langi. Ma pui pui ngō mātou alai le nei la lolangi. Alo whangiena nganga lawa o anau se tauranga. Mo si ono Joseph Towers. A mai se koe mātou ainga mawao. Mātou te talo mo lātou nganga mau lātou no whanga e whaavarangi. Pamanuia mai a mātou malawa ma Samoa. Ana mātou lenga nei a lātou i atou Yesu ke riso. Lo mātou ali. Nala mai nalo le tātou pia mo singa minute o mona. Tulo rea fiu le tātou li whālo Yesu ke riso. Ia tulo koe le whakaponga koe. Mari tapu ai koe Samoa. Tātou whātasi koe. I tātou tarong ko ia. Tau lava na whaboboa na whamaro. Whaptai lava le tātou mautanga. Ia me se koe o tātou Pai hoi Samoa, tātou makuta koe ala koe le tātou whasauranga le mautu Samoa winga le tua. Turoto sang kai ngā whaptai lava o le tātou whātasi mai. O tātou pisipa iai o le ileanga le mana ngā roko le tua. Maro le polau, maro le tau atai koe ate o tō malama. Ia me se o tō mātua, tō sairi manuia i le asu mane asu. Tō whinamu, tō whamalo se wapu manuia ainga ko i le Australia. Ia me se po tapu inga koe o tātou ainga Samoa, mo so se i tū lava. O le karangi. Whaptai te lawan pai man malo ko le tātou mtanga wenga mo tapenanga koe mo tātou misa i le tai hau. Whaptai foi o risi foi nātou tātou te ia tātou mo le tātou tauranga. Whapumbua whaptai lawan o whiwa te whono. Te maare alo sina, te mai kutiano. O le koe tātou tapenanga mo tātou misa ia ma le tātou nauranga ko i le yasu. Ia whapena ko le tamai a Poro Montini mo le tātou nauranga i le akitani. O le whaptai foi i le EKALESIA foi, i la inga foi o le i St. Mary's, mo le tōwhenga tauranga foi i le asa, maro tāpena. Maro po le tōwhenga le mo le atua, sa pamuia pele atua i ate o tau, mai tātou mātua, i se foi i tumoe moe foi le tau mawhatanga. Watu lawa le whamaro, mo lawa le whaptai i tōwhenga tauranga le asa. Whaptai foi le tātou i ngā pese foi le asa, mo tāpenanga foi tātou i inga. Tō tape penanga mo tō ralinga fu vinga le atua e te ino matatou tātou ave tātou whaptai le atua le asu ma le asu mo le whaptai fo i atu tō mai le whima le te pese mo se foi le tā pese foi le tamai e tau whapasina le tamai atu le afoa mo se foi tuku mai mo tō malava mo le tātou pespesenga i le sa ia e whaptai fo me tātou pese whaptai e tu mantu isi o tātou tulu se fia mo manino dai to manino ko ya la sa fe ngai sa mo sa ni fo i tai ya ta to te pa mo fe le to mo ta to tai ta to la va ya o le mene le sa mo le muta ta sana to le mene no sa mo ki no sa mo la mo la me vespa mai ya o fo to fa fo o ta to tu a me mo e o le ten ya mata to e se manino le nga fa mi nga le tua mo ta to malama. Whaptai fwy mwere tātou nanga fwy i le tātou Maota Samoa Viiga le tua i mwere director to le fua whaptai fwy le tausana ia i luu ia mwese fwy le tō pā fwy malama mo le tātou crew mo le tātou me umalama i le whaingo fito te penanga ia o tau manuia fwy le tō nauranga ia fwy le tātou misa i le asa me le asa mo le atu whaptai i atu tau. Ia tau lama i pasisianga lai ti lama mo le tātou mawhatanga i le PARRAMATTA Tolu sisi e putini ya le au le talfia na maus tatu misa i le vailuanga Krismasi i le o le aso lufu fa te sema e se i au via le fore tula sa tatu foi mai ai ona mau ese po kala mri tula e se foi se pu fa mo le fio ya Reverend Deacon na Rod e was te mi tatu i le ko da sa le ko da su lufu fa te sema. I sakaramete kofisio pe no faso atu ia o le temile nei tatu ai ngai sa mo le tatu sa ili sa no e mau tatu o le mau kofisio sakaramete falenga i pe to matanga rena titasi ia la tau fe atu pate le mana na se ko kala ne fa ia na pati lava tatu lava ngana i pate le polisi foi au su tau langa pe atu no
ia e longo kuia ia tu pai mo tu malu i le tātou sakaramenta lea tu songa. Ia a tau lawa ina i whamunui lawa lea tu ia tau ia i tau i nei lea sa tu maftanga ma ainga ia me se foi tapenanga foi mo le vai aso foi na luenga ma tiute me se foi whanau a onga ia tātou whamunui no mo lea tua tātou to anga pe tano whamunui pero na marosi vai men marosi e tātou wawhatino foi tātou na luenga le aso ne aso. Ia ai a vera o le whatau wa vai ma si fonga foi le pa ia foi maftanga foi le tātou maftanga ina Samoa ni PARRAMATTA mai le pa ia tātou lau ia me se foi tupu mai ia me se foi me lawa tele tau i mawaiti ia matu wha mai senga foi i le ainga i le fionga mo Signora Joseph Stowns ia wha mawhanwhanine le tu ia te utou ia o tau tau lama whainangi lea ia sa maluia i Samoa ma ai Samoa ia fionga mo Signora ia whaptai lava ia te utou mo tau whatou tua ia whaptai koe le li ia te utou maluia le na maluia koe le na Samoa pa me se foi da fionga le tamara koe le Samoa pia le fionga le tamara akupiko al pati lui ma tailinga pa ia le tuainga sa e whenga man pa ia man matu foi o Samoa pia le kuleanga ia matu whai mai singa foi leo mātou nei PARRAMATTA ia watasi foi lisi foi nei Australia mātou utu whamawhanwhana ma tapusanga mori atu i lawa fionga man pa ia man matu foi o tātou kuleanga Samoa pia ia ko silfia ko ina aka ko vai ia fala action card action ia ko itu sa pau fala ka action no fionga mo sigo ia o ia pakamakua o la o sala so fu mai ia matanga por EKALESIA de age ia de anga mo sigo pau na vez que vai mo bau le ko que mo vai si mo bau ma kusi ka mo sigo lo que amo mai si tiene por casi iba ko ri mai si mo vai wa farsa mo vai nei e ko ko ma ko sa ma ko ka aro i lo mo vona le farsa Bako karu, aru kongo i dongo bangai, kunga runga nai maki dai ting ting. Ya, mako kabura nai, bisa umaka kakalung, aru rako e fafu rako ris. Kusana umaka punga ma kusunul mai ting ting. Ala pa kari dua rabu, o saure fafu. O fiu fa kalino kamera na rako kongo kari do. So de kera pu kongo le ayo na. Ya kapole so le musiki le josta dikiam. Ya, lai ya pulau ada punya fiwai. This is the only opportunity for one more. Lai kau ikan ye seu sudah ikan setang kau mana ikan setang berapa? Pakai lepas fire. Ya posil fiesi kau apa lagi? Aku kalau. Ya, lai mak waru cuma pakai desi kami kiki. Ya, aku mau dah ngapa pakai desi sawah ya. Ya, sawah itu cuma matu. Ya, Monsignor Joe, mafatia matu malama. Ya, mai le. Fionga te fono mātou manau, ia manguira maranga, na mātou manutua pere oe, e ngalo na ngaruenga te lei na whai mo Samoa, ma le EKALESIA. Ia, Samoa ai, me manuira wale le aso, tātou tutu lai, mo le tātou whamuyangu. Ia tātou punuro nei matatalo mo whamuyanga mai le atua, o le tātou tani whātasi, amene. O tau whātua le alo le atua wa umana fio mai a te tātou. O tau toi whātaktari nei mono na toi fio mai. I o tau maua mai no na fio mai e le malamalama no na pa ia mai o tau maua le salatonga i dana whamanyanga. Amen. Ia whamausilia le atua o tau le whātua. Ia whauluriina i le whamoemoe. Matutu maure alofa yaso uma mono o tau wola. Amen. O tau fia o no wa fia mai o tātou whaola, e soe fua o se tangata whaatasi mai tātou. A tau e fia mai o ia na mamalu, ia taui e ia o tau ai le ola e whaamabau. Amen. Ia whamani atu le atu ia te o tau na le mana uma le tama, ma le ano, ma le anganga pa ia. Amen. Wati o tau ma le fia ma le fide mua ke riso.